ngizama ukukhumbula isibongo sakho njalo ngoba ngibabiza ngeyithakazela abantu ukubahlonipha. Ukhona hayi ukhuba yebo ba. Siyabonga ukhuba. Kuba ngibonga kakhulu ukuthi uthathe isihlalo sika Macingwane njoba nje engekho namhlanje kwesikhashana. Ngifisa futhi ukuthi ngibonge igalelo lika Dr. Mahaye ngesonto eledlule kuningi umuntu akufunda khona ekhuluma echaza ngoba umuntu usuke enze research enzulu before azokhuluma la. Kodwa namhlanje nakhuba ngicela ukuthi sibe sesiqala sesiqhubeka ngoba ufika nje besiphezulu komlando wama-Israyeli ngenhloso yokuveza ukuthi uma sithi siyinzalo ka-Israyeli njengoba masifunda ihlabelelo kuyacaca ukuthi uShembu usikhomba lapho uShembu umprofeti. So njengamanje nje namhlanje sizobe siqhubeka ke nalo mlando lowo ngoba last time sasigcine sikhulume ngamaRoma ukuthi amaRoma amhlupha kanjani uIsrael. Futhi la sigcile ezintweni ezayihlupha uIsrael. Asisho umlando wonke njengoba unjalo ngoba kungashona ilanga. Namhlanje ke sizobe sesiqala indaba enkulu okuyiyona eyaba nomphumela omubi kakhulu emlandweni wakwa-Israel. Ngizothoka Juda ngisho ngoba uIsrael wasenyakatho wayesakade athathwa ama-Assyrians wathunjwa. Lapha nje kakhulukazi sesikhuluma ngoJuda owayesesele eJudiya okwakuyena owayesebheke ithempeli elaliseJerusalem. Lapha siyathola ukuthi ngalesi sikhathi kuhlaselwa amaJuda eJerusalem. AmaJuda ayebuthene emaningi kakhulu leso sikhathi ngoba kwakufunala ukuthi agubhe eminye imikhosi. Ayebuthene eJerusalem. Kwasuthi ngo-April ngo-70 AD ubhongoza wempi yamaRoma uTitus wayizungeza eJerusalem nxazonke ngenxa ukuthi amaJuda ayikhombise ukuvukela igunya lamaRoma, ayikhombise ukungahambisani nemithetho eyayicindezela amaJuda ngokwenkolo yawo. So manje amaRoma ayesethi lesi sizwe kufuna ukuthi sifunda kufuneka sisinqobe kufanele sihlasele. Ya so ke iJerusalem balazungeza nxazonke kwenzela ukuthi kuvinjwe abantu abazoletha ukudla edolobheni abazophumela ngaphandle beyofuna ukudla. Kwakuyindlela ukuthi balanjiswe leyo. Balanjiswe kwazi ukuthi ngo-August ngomhla ka-10 kuyena u-70 AD kushuthi nje kwaba insuku eziningi ezingaphezulu kwekhulu bevalelwe kanjalo ngaphakathi. Le date lesishoyo umhla ka-9 enyangeni ka-Av ngokwekhalenda lamaJuda khona ngithi inyanga zifana vele. Umhla ka-9 enyangeni ka-Av kwikhalenda lamaJuda esingasenalo ke thina ngoba sisebenzisa iGregorian calendar njengamanje. Futhi lo kwawusunqo inkosi yaseBhabhiloni eyashisa ngalo ithempeli ngo-586 BC. Sizokhumbula kuba ukuthi masilo 50 BC sesikhuluma ngeminyaka esuke ihlehla. Ngoba kuseku before common era kuseku BCE iminyaka ehlehla leyo singakafiki le minyaka eyaphambili njengo-7 AD u-AD ochaza u-Anno Domini. Ngikhumbuza umlaleli ngoba besikushilo last time. Lokho kwenza kuyisimanga lokho ngoba kwenzeka exactly njengoba uYeshua wayekuprofethile encwadini kaMateyu 24 verses 1 to 2. Umlaleli angavula lapho methola isikhathi uMateyu 24 verses 1 to 2 athola ukuthi uYeshua wayeprofethe wathini ngobhidlizo kwethempeli. Ngempela ithempeli labhidlizwa kwangasala itshe phezulu kwetshe kwasala nje foundation kuphela ngamamazwi kwasala isiza ithempeli ukuthi nje umuntu abone ukuthi lalikade lakhwela. Konke ke lokhu kwenzeka esefile uMesiya njengoba wayesezibonakalisile kubantu bakwa-Israyeli ngoba kwakushiwo ukuthi lingakabhidlizwe ithempeli futhi liphinde libhidlizwe uyobe sevele uMesiya wabonakala phambi kwabantu. Lokho ke sikuthola kuDaniel chapter 9 verse 6 siphinde sithole kuLuka chapter 19 verses 41 to 45. Ngiyafisa ukuthi kuba ngibakhumbuza abalaleli ukuthi mangilo ngithi Yeshua uYeshua ngisho lona abambiza ngoJesu abantu abaningi. Ngifisa ukuthi abalaleli bajwayele ukubiza amagama ngendlela ayibizwa ngayo, hayi ngendlela esiqanjwe ngayo abezizwe. Mangithi abezizwe in this case ngisho abelungu ngoba abelungu ababona
abantwana baka-Israyeli. So bangabe ziswe thina singabantwana baka-Israyeli esiyinzalo yabo kumele sijwayele ukubiza amagama ngendlela ayebizwa ngayo kwisiHebheru nakwisi-Aramaic. Ngaye ngachaza ke Khuba ukuthi i-Aramaic kwakuwulimi olwalukhulunywa lwaseludumile selunamandla ngaphezulu kwesiHebheru ukukhulunywa kwalo nje insuku zonke ngesikhathi uYeshua ezalwa emhlabeni. Kwasekukhulunywa isi-Aramaic nakuba incwadi ezingcwele zayibhalwe ngesiHebheru. So understand ukuthi abaprofeti bakudala babekhuluma isiHebheru ngafika Aramaic ingakabi dominant i-Aramaic. So manje nami sifisa ukuthi sibheke kahle hle ukuthi uDarrell G. Young ongomunye ama-scholars ukuthi uthini ngalesi sigameko. uDarrell G. Young uthi ngo-7 AD emva kokuzungezwa komuzi izinsuku eziwu-143 okwaqala ngePhasika, umbutho wamabutho amaRoma owawunamabutho awu-30,000 ngaphansi kokulawula kukaTitus wabhidliza izindonga wangena emzini which means i-city. Babhidliza konke njengethempeli likaHerodi njengokwesiprofetho sikaYeshua ongumesiya eminyakeni ewu-40 ngaphambilini. Abantu bakhona kanye nalabo ababezele umkhosi wePhasika bevinjezelwe ngaphakathi babulawa ngosiko lwenkemba. Kungathi abantu abangu-600,000 kuya ku-1 million. Ubhongoza wempike uTitus wayesethatha impango ngoba siyazi makuliwa unqobe isitha sakho uthatha impango. Wasethatha impango enhle kanye nengcebo yethempeli laseJerusalem wakuyisa eRoma. Lapho kusolakala sengathi kwagcina kugcinwe khona kuze kube manje. Lapha ke uma ngabe sikhuluma kanjena sikhuluma njengokuloba kwenye indawo uphinda kuchaze naye uFlavius Josephus ongusomlando wamaJuda wakudala. Uphinda kuchaze kanje kodwa la ngicaphune nje uDarrell G. Young ngoba abantu baye bafuna ukuthi icashune umuntu oyisikole esesibhala mhlambe ngekhathi zamanje ukuze bakholwe leyo nto. Kodwa ke engayinaki nendaba yokuhlala kwabantu bakwaJuda eAfrika enezansi kogwadule iSahara, yena uYoung lo unalokhu ukuxoxa okulandelayo. Akakunaki ukuthi bahamba bazofika eWest Africa ezansi kogwadule. Uthi ngo-70 AD iJerusalem neJudea lashiwa lichithekile. Iningi labantu selibulewe noma selithunjiwe noma ke seligogobele emazweni akude. Ababesele kwaIsrael kwakuyilabo ababengamashinga ayehlele entabeni iMasada, inqaba eyayiseningizimu nolwandle olufile iDead Sea noma ulwandle kaSaudi eyabe yakhiwe nguHerod the Great. Ngakho ke lapho ithempeli libhidlizwa ngo-70 AD kwaqala isikhathi sokudingiswa kwesibili. Angithi ukudingiswa kokuqala kukaJuda siyakhumbula ukuthi kwenzeka ngenkathi kufika uNebukadnezar ebathatha abantu ebathumbela eBabylon. Njengokuprofetha kwaJeremiya kwenzeka kanjalo njengoba nje sekwenzeka manje sekudingiswa kwesibili kwabantu ukuthi baphume ezweni labo. AmaJuda abe esesakazeka emhlabeni wonke, usho kanje uDarrell Young. Eminyakeni ewu-1900 AmaJuda ayengeke abe nagunya ezweni uNkulunkulu alipha uAbraham noIsaka noJacob. Ngifisa ukuthi sibheke iphutha la ngoba manje sifunda Khuba kumele sifunde ngokucophelela sibone futhi amaphutha noma kuthiwa kubhale isikole esidumile esipowerful. Kodwa kufanele silikhombe iphutha uDacha la kuyiphutha. Ngoba uma abe ethi eminyakeni ewu-1900 AmaJuda ayengeke abe nagunya ezweni uNkulunkulu alipha uAbraham. Uchaza ukuthini la uDarrell G. Young? Kufanele simcubungule ukuthi uthini. Uchaza uzama ukusitshela ukuthi emva kwaleminyaka aphinde abuye amaJuda abanegunya. Kodwa okungabhaliwe ngokwesiprofetho eBhayibhelini akuhambi kanjalo. LamaJuda sasesachaza lamaJuda amhlophe alapha kwaIsrael njengamanje awayona inzalo kaAbraham noIsaka noJacob. Awazala laba bantu amhlophe sesachaza kabanzi lokho ngesikhathi esedlule. So ngifisa ukuthi umlaleli mangabe sifunda isicaphuni lesiningalesi umlaleli ebese yabona ukuthi lo muntu obhala la
obebhala la ubhala enenkolelo ukuthi lawa amaJuda alapha amhlophe amaJuda ngokuzalwa kodwa awona amaJuda okuzalwa eqinisweni angamaJuda ngokwemukela inkolo. Ngakho-ke lapha-ke ngilibonile iphutha ukuthi kufanele umlaleli angathi mayefunda bese ethi hawu amaJuda asabuyela eJudiya ezweni lawo cha. Manje-ke ngifisa ukuthi ngikhumbuze umlaleli Khuba ukuthi sekuvele-ke sekuqinisekisiwe manje ngezintshumayelo zika umfundisi uMpanza uMelosi emsakazweni naku-social media ukuthi la maJuda kanye nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli empeleni abazange balahleke emva kwesigameko sika-70 AD. Ngifisa ukucacisa la ukuthi sikhuluma ngo-70 AD nje kodwa ziningi igameko noma iziwombe lapho u-Israyeli kanye noJuda babehamba besuka kuleya ngxenye yezwe beya kwamanye amazwe. Elinye izwe esazi ukuthi babeya kulo kwakukhona ngaphakathi Afrika ngoba sesichazile ukuthi lento esikhuluma ngayo iJerusalem neJudiya masikhuluma manje asikhulumi ngento ekwelinye izwe sithe sishilo ukuthi sikhuluma ngento eyayivele ise-Afrika ngoba akuyona iMiddle East leyaya lokhani lokuthi iMiddle East kungamanga abezizwe ayikho into eMiddle East lapha yana kuyi-tectonic plate of Africa. Ingxenye yeAfrika eyibonakala ngathi iphumele ngaphandle kanti iAfrika ngoba abamnyama bonke abantu abalapha bemvelo abamhlophe abokufika lapha njengoba kwenzeka nalakithi abamhlophe abokufika. Uthi-ke umfundisi uMpanza uMelosi uthi-ke bakha eAfrika esezansi kogwadule iSahara lapho basakazeka sebesuka khona base begcwala umhlaba wonke ngenxa yobugqila nokufudukela eAfrika eseningizimu mpumalanga nezwekazi. Ngifisa ukuveza la ukuthi ingakho izwi lathi limthuma empumalanga uthumekile lathi makaye empumalanga lathi imthumele empumalanga ngoba thina Israel lapha empumalanga sise South East Africa njengamanje. Asingabheki ukuthi igama liyini ukuthi kuthiwa South Africa sibheke indawo esikuyo kwicontinent kwizwekazi ukuthi mawubuka imap nansi Indian Ocean ngala thina silapha ezansi sise South okusho siseningizimu kodwa esempumalanga. Ingakho ukuthumekele kwathola athi izwi ngikuthuma kubantu abasempumalanga ingoba uNkulunkulu engasikhohliwe singu-Israyeli singuJuda wasithumela umprofeti wathi hamba uye kubona ufike ubafundise ngomthetho wami ubafundise ukhonza mina. Ilapho-ke la ngithe ngifisa ukuthi kucace kahle khona kusukela kulokhu kusabalala kwabantu sithola amaqembu abantwana bakwa-Israyeli asebizwa njengabantu noma amaNegro. Khuba ngifisa ukuthi ngikhumbuze umlaleli mhlambe sesike sakusho lokho kodwa kithina sekuyinto sekuyi-common knowledge kithi ngoba sikhuluma njalo. Mhlambe sesike sakuchaza lokho ukuthi vele iprofeto zayishilo ukuthi bayodayiswa abantu bakithi badayiswe emazweni amaningi futhi kofika isizwe esikhuluma izizwe ekhuluma izilimi abangazazi. Ngempela akekho umuntu omHebheru oyazi iEnglish, akekho umuntu omHebheru oyazi iDutch. Yabo lezi zizwe lezi ezayifika zayizingakhulumi iHebheru kwakuwulimi olukhulunywa abantu ngalesikhathi noma ngithi Aramaic ngoba yona yesikhona kodwa akekho umuntu oyazi ulimi kodwa umuntu mayecubungula uDeuteronomy 28 uzobona ukuthi kuyashiya ukuthi kuyofika isizwe esikhuluma ulimi ongalwazi sikuthathe ogqilaza futhi ngeke usabuye uthengwe umuntu. Kuyiqiniso lokho ngoba thina nakuba sasinde ekugqileni ukuthi singadayiswa siwele iAtlantic Ocean ngoba le trade lokudayiswa kwegqila ziwela ziyalapha ya kuthiwa kubizwa ukuthi i-transatlantic trade. Thina sasinda kulokho ngoba imicibisholo kwimap ekhomba ukusabalala kwabantu bakithi ikhomba ukuthi sehla sisuka khona lapha eWest Africa ngoba sasifuyile sasabantu abafuyayo. Khumbula uJoseph uthiwa babeka abantu bakubo eGoshen ngoba befuya nathi sasiqhubeka kulelo siko lokufuya izilwane esasiphila kanjalo silime futhi. Umcibisho liyakhomba ukuthi siyehla sehle sesofika la thina-ke asibona abantu abadayiswa. Sibizwa kakhulukazi ngokuthi libantu ingakho kwakunekuthiwa libantu education yakhumbula. Yes. Kwakunento enjalo amabhunu ayethi ayasilokhuza ayasichwenza ngoba kuyashiya ukuthi kuyosetshenziswa amagama ayizici
ngithi igama elisici lelo ayezama ukuthi asidele ngalo angisaphathiki igama lama negro lisici kakhulu ngakusakaza impama umuntu wasemelika omnyama usambiza ngenegro manje ngoba inegro kahlehle akulona igama lesizwe kwakufihlwa ubuhebheru kwakufihlwa lo muntu ungumhebheru wakwaIsrael inegro uma bechaza abantu abangama anthropologists ukuthi umuntu onama negroid features onempawu zobunegro umuntu onesikhumba esinsundu ngoba ngeke ngithi omnyama ngoba ayikho umuntu omnyama kahlehle emhlabeni umuntu unsundu aphinde futhi abe nezinwele ezihlangene ngesingisi bathi zikinky abanye bathi zikheli kangokuthi umuntu une texture enjani ezinwele ebese eba nezindebe zomlomo eziwugqinsi mawubuka uSteve Harvey nje Khuba uyambona uSteve Harvey ukuthi umlomo unayo impela ngiyakuzwa impela nje ngiyakuzwa angishiyo so manje nakufanele sibone ukuthi abantu ababezwa ngama negro kulamazwe asemelika naseqhingini lezezinye babantu bakithi kahle sinto eyodwa ukuthi thina la sesiphinde sazoshada nabathwa namalawu sesithe kubaxuba thina asafani kahle nabantu babephuma lapha kodwa siyigazi labo kodwa siyaweka umthetho njalo ukuthi uJehova wethe ningaganiselani nabezizwe thina siyaqhubeka umuntu athathe ilawu athathe umutho athathe nabelungu namandiya kugani kucovete uNkulunkulu sigcineni ngoba niyigugu kini ningashadi nezinye izizwe washo kanjalo kuNkulunkulu asazi ukuthi ekuqhamuka lokho sekwenziwa manje sure yeah lapha Khuba ngibukile ukuthi uze umuntu manje angasale didekile ukuthi hawu pho manje kwavele kwabalekwa nje kwasebedingisa nje kwasebenzakalani kulabo abasele ngoba sishilo ukuthi bakhona abasala amaphikankani njengalawa nje ayisele enqabeni okuthiwa iMasada labo bantu labo njalo bathi mabebona ukuthi bayehlula amaRoma basebethi bazozibulala bonke bazibulala angazi uma ababukeli bayibukela ama movie khona movie nje ekhuluma ngeMasada kufanele bayibukele leyo movie abaleleni kodwa bakhumbule ukuthi njengoba kuvezwa abelungu lapha yana akubona abelungu kahlehle ababenza le nkonko abantu abamnyama ngoba amaJuda ayemnyama uIsrael ayemnyama Abraham noIsaka noJacob abantu abamnyama lapho akubona abelungu ayengekho umlungu lapho ayengeke aphile umlungu lapho kushisa kakhulu angazi ukushisa nganani ufota ulutho lofota esikhala ngayo la kushisa kabi lapho manje na ke ngifisa ukuthi sikhumbule ukuthi nangaye u70 AD umsebenzi kaYeshua lona abantu abathu Jesu awasaqhutsheza umsebenzi wokushumayela ngombuso kaNkuluNkulu ngoba yena wayelethe indaba yombuso kaNkuluNkulu abantu abemlandela behamba ngokwemfundiso zakhe kwakuthiwa amaNazarenes ngoba ayesehlukene amaJuda ngaleyo nkathi wona lawo ayethi alandela uYeshua ayesehlukene kwase kunama sections but enye ama sections wakuthiwa amaNazarenes yona eyayigqame kakhulu kodwa lama Nazarenes ayibe esecoshwa abaFarisi bewaxosha kuzikhungo zonke zamaJuda ezazikhona kwakunamaJuda ayengahambisani nalenkolo kaYeshua kufanele sikukhumbule lokho ukuthi akona wonke amaJuda ayehambisana nenkolo kaYeshua so lamaJuda lawa ayeqhuba ivangeli kaYeshua axoshwa ngaye nje 70 AD kwathi makwenzeka lesigameko nabaFarisi babaxosha bonke laba bamaJuda ngoba abaFarisi babengenayo inkolelo eyayihambisana ngo nekaYeshua babe nenkolelo eyayisithanda ukusola-soleka so uYeshua ayethanda ukubasola njalo so babezondeka abantu bamlandela uYeshua ngifisa usiqaphele ukuthi nango-70 AD baxoshwa-ke kodwa-ke ivangeli laqhubeka lashinelwa ize kunjalo angisho-ke ivangeli leninkolo ngisho ivangeli lenkolo kaJehova njengoba uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaJehova waze wafa waze wahamba emhlabeni ekuleyo nkolo kaJehova ngenzela ukuthi singadideki singabalaleli ukuthi mhlambe la kwakushinelwe enye inkolo cha kwashinelwa leyo nkolo leyo eyayivele uYeshua ezoyivuselela ezoyishumayela ehambisana nemfundiso zikaMose ngoba kusho ukuthi uJehova wasilobela nemithetho ngenceki yakhe uMose naye wayeqinisa lapho kuYeshua ngithanda ukuthi umlaleli abhekisise ukuthi lapha enye into eyenzeka ngo-75 AD sisho njalo igameko yasezenzeka ukuthi iJudiya neGalile neSamaria
amaRoma avela azibuthela ndawonye ke manje aseyiqamba ukuthi kuyiPalestine lokho ingakho namhlanje uthola ukuthi sikhuluma ePalestine sikhuluma ngoIsrael namhlanje lo nokhandwe ngo1948 ngoba into okhandwa le ebesikhuluma ngePalestine into leyo eyakhandwa futhi amaRoma ngo-AD 75 ethatha eJudea neGalilee neSamaria eqamba ePalestine ngoba amaRoma ayefuna ukucisha inkumbulo kaJuda ngoba even nenzalo kaDavide eyayikade isekhona yayingathandeki kwakufuna ucasha ngalezo nkathi ukuthi uyinzalo kaDavide ngoba kwakufuna ukuthi ungabe usaziwa ukuthi ukhona ngifisa ukuthi ke ngibhekisise la ukuthi uma ngabe njalo ababhali bencwadi bekhuluma ama-Christians ngalesi sikhathi abantu abeshumayela umyalezo kaYeshua empeleni babesuke bekhuluma ngamaJuda ayekade eqhuba umyalezo kaYeshua kodwa ngenxa ukuthi ababhali abaningi babhala ngenhloso yokufihla amaqiniso bayabasebenzisela igama ngakho ngizoqhubeka ngithi mina amaJuda ngoba ngiyazi ukuthi kwakuyamaJuda vele ayeshumela ivangeli ngakho umbusi omusha wamaRoma uDomitian wayesethi laba bantu abaqhuba ivangeli kaYeshua babulawe ngo-93 AD inhlupheko njalo ezasala zenzeka abantu abanye badingisiwe bahambile kodwa nazi inhlupheko ziyaqhubeka ziyenzeka ezweni abantu bayahlushwa nangoke umbusi omkhulu esithi uyena engifisa sikhulume ngaye kakhulu uConstantine umbusi owazi ngasengazi ukuthi usephendukela ekhulweni ngathi umukela yona lenkolo eshunyayelwayo umyalezo kaYeshua asethi hayi impela nami sengiyakholwa nami singiyakholwa ngifisa ngalo sibhekisisa ukuthi yini ayenza uma besethi uyakholwa kuthena ke ngoba wakwenza ngo312 lo kodwa kuthe ngo313 AD ngo313 wayeseqeda ukuhlushwa kwamakholwa wayesetha kuphele manje lokho waqeda kanjani ngomqulu ngencwadi ebhaliwe okuthiwa Edict of Milan kwabhala incwadi eyayisuka eMilan wasememezela ukuthi makuphele ngo313 AD izinto ezazenzeka lezo so ke manje ke uConstantine kodwa waqamba inkolo entsha akabangesahamba ngalenkolo ayekade ethi uzwile eshunyayezwa yona waqamba inkolo entsha uConstantine ngo325 AD wakwenza kanjani lokho na wabiza umkhandlu obizwa umkhandlu waseNicaea wokuqala nje lo mkhandlu lo wawubiza futhi wayeseba uchair waleyo meeting kuleyo meeting kwasekukhulunywa sekukhandwa inkolo entsha sekuchithwa inkolo kaJehova eyakade ikhona kusukela ngekhathi zoMose nabaprofeti nekhathi zikaYeshua kwasekuchithwa lenkolo abantu abamnyama ngoba ngenxa ukuthi umlungu engeke ayamukela inkolo yomuntu omnyama angithi sakubona kuba ukuthi le ndaba leyo ukuthi ngoba wena uyisigcila ngeke ngithathe inkolo yakho mina ngoba ngiphethe ngiwumaster kuwe ngizoqamba enye inkolo engizobe sengitshela ukuthi wena ngena kuyona yabona ingakho nje namhlanje sisengozini ukuthi inkolo sesitshelwa abezizwe singiyibone sesazi ukuthi ibona kumele basitshele inkolo umuntu mengabe esakhomba umprofeti wala omnyama osuka la entabazwe wehla weza la ubukela phansi lo muntu kuthiwa inkolo akakhuluma ngenkolo yomuntu ukhuluma ngengandwane ngoba kazi ukuthi ayikho into engakhulunywa umprofeti omnyama wakithi ngenxa yani ngenxa yokuswela ulwazi lokuthi thina siyinzalo kaIsrael akho uNkulunkulu uma ethuma lo mprofeti umfokanhliziyo umthumela lo mprofeti emazi ukuthi umprofeti wakwaJuda umthumela kubantu bakwaJuda masikhuluma iqiniso nje kuba abantu abaningi abala eSouth Africa abakhuluma isiZulu nesixhosa nesipedi nesitswana nanani iningi labo baphuma endlini kaJuda ngifisa sekubhekisisa lokho iningi labo nje baphuma endlini kaJuda lokho ke mawucumula ihlabelelo uyakubona masufundisisa ukuthi uthini umprofeti yabo kufanele sibuze imibuzo ihlabelelo kungabe ukuhlabelelo ukuthi nje siyakhonza akube ihlabelelo sokukhonza yebo kodwa nokufunda izinto imiyalezo engathi iqashaqashile siyibone ngiyafisa ukuthi umlaleli ngiyasikhuluma nje akhulekele ukuthi abe neso lesithathu ngoba umuntu ongenalo iso lesithathu ngiyasikhuluma kanjena nje ayikho into azoyiswa ngoba iso lesithathu livulwa uNkulunkulu ongumdali ezinomhlaba kuphela kumuntu
alivulekeli nje. So manje umuntu ngasikhuluma nje usazocabanga ukuthi manje sinamanga hayi amaJuda belungu kodwa sesachaza ukuthi akubona amaJuda laba abantu abamhlophe amaJuda ngokwemukela inkolo sesachaza lokho. Lo mkhandlu ke waseNayisiya uthe usuka njalo ngenxa ukuthi kwakubulala phela inkolo kaJehova kukhandwe inkolo entsha manje yabezizwe ezosabala umbuso wonke wamaRoma. Ithe isuka esithi lo Jesu lo uyena impela uNkulunkulu. Amnyamazi yathatha igama likaYeshua yacisha nalo kwase kuqhanjiswa elika Jesus. Ngizochaza ukuthi awubanga uJesus ngaleyo nkathi. Kwaqale ngesiGreek kuba uIesus. IESUS ngenxa ukuthi uJ nje wayengekho. Into uJ yayingekho. Ingakho uJesus lo simbuza ukuthi usho ukuthini ngoba uJ wayengekho. Nengelosi ayisho ukuthi Maria uzozala uJesus. Yathi uzozala uYeshua. Usho ukuthi usindiso noma kusho ukuthi uNkulunkulu uyasindisa ngoba igama laYeshua linohlamvu oluthi uNkulunkulu kulo malubuka igama Yeshua lisho ukuthi uNkulunkulu uyasindisa. Manje lo Jesus akanayo iminingi akasho lutho. Ingoba kusukela kuIesus oyisiGreek ebese kuthi ngesiLatin kube iYesus. Yabo? Ebese kuthi ngo-17th century sekuhambe iminyaka eminingi kuyimanga zokhandeka lo Jesus kuEnglish. Ehambe nje iminyaka eminingi kabukazi. Engisho ukuthi kufanele umuntu azibuze ukuthi kusukelwani egameni kaYeshua libalekelelwani igama likaYeshua na. Ngoba phela uYeshua ukhona kanti uYeshua ukuthi umnyama ngithi lo Jesus sokhumbula ukuthi kwahamba kwenziwa imifanekiso yakhe esemhlophe ke manje. Njalo kuseyona iprocess yokuqeda inkolo kaJehova yokuhambisa enye inkolo entsha. Lokho ukuthi nje uYeshua esebizwa ngoJesus ebesenziwa ukuthi abe uNkulunkulu kwase ke sekwenza ukuthi kukhandeke kahle iCreed yaseNayisiya wamathatha amaCreed akhona kodwa nje iCreed yaseNayisiya isekelwe phezulu kolwazi lokuthi lo Jesu noma lo Yeshua sekuyena oNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJehova usebulewe igama lakhe selibulewe kwase kuthiwa uJehova uyisithixo samaJuda. Kwase kuthiwa inkolo kaJehova lena efike noMoses kwase kuthiwa iyinkoloze iyisuperstition. Kwase kuthiwa abantu abamnyama labo vela bazilutho bazingeke sitshelwe yibo thina ngenkolo. Kusho abelungu beqamba inkolo entsha kusho abezizwe beqamba lenkolo entsha abase beqamba leyo nkathi. Sikhuluma lapha ke ngeCreed yaseNayisiya ibizwa ngeNicaean Creed. Amanye kama-Creed mhlawumbe singathi iCreed ngesizulu nje kuba singathi mhlawumbe isivumo. Ngiyakhumbula ukuthi kunezivumo zenkolo kuthiwa ake sisho isivumo senkolo bezithi ngiyakholwa uNkulunkulu lonke kuthemeleze kusekusho isivumo ama-creeds lawo. Amanye ama-creeds aqanjwa ke lapho kwaba i-Athanasian Creed. Kusho ukuthi le Athanasian Creed yayisekelwe phezu kwemfundiso noma kwe-argument ka-Athanasium owayekhona kulowo mhlangano waseNayisiya weCouncil yaseNayisiya owawubizwa yena Constantine ngoba wachaza kabanzi wathi yena uJesu uNkulunkulu ngokwakhe vele futhi alingana futhi noyise futhi bavele kanye yabo. Bese bakhona isivumo sabapostoli mhlawumbe abantu bakhumbula ke lokhu the Creed of Apostles isivumo futhi naso leso kodwa zonke lezi zivumo zakhiwe ngaphansi kwenkolo entsha eyayisilahla isibeke eceleni leka Jehova leyasendulo lena abantu abamnyama le ngoba phela noMoses wayemuntu omnyama lo muntu okuthiwa uMoses uMoshe igama lakhe kodwa ungowakubo kwamalemba lawa alapha eLimpopo amalemba njalo eLimpopo akhuluma izwendo wakubo uMoses benAaron benoMiriam wakubo lamalemba lawo lamalemba maswabheka abantu abamnyama akubona abelungu anomlando awushoyo ukuthi abaleka ezweni lakubo enkathi uJeremiah esaprofeta ukuthi uyeze neBukhadinezar waseBhabhiloni uzomthumba ayesiyabaleka azazofika kule ndawo manje esibizwa ngeYemen engaphesheya kolwandle alubovu ulwandle kodwa luyi-Sea of Reeds kahle kwaseTanjama masithi Red Sea i-Sea of Reeds ahlala kwazi kwafika ubusulumane ayesiyabaleka sewela ulwandle eseza ngala kule ngxenye yeAfrika aze ehla azazofika la nje wasinawo la eSouth Africa
akekho umlungu phakathi kwawo ngenzeka ukuthi umuntu abone umlaleli ukuthi uma kuthiwa amaJuda abelungu inganekwane leyo nanka amalokhuzana aphuma endlini kaLevi nanka amalemba aphuma endlini kaLevi uMoses waye njengalamalemba wayemnyama nje naye kanje wayengeyena umlungu njengoba sesibuka ama-movie o-10 Commandments sesibona uMoses umlungu namaGibhithe abelungu nama-Israyeli abelungu inganekwane yonke leyo kufanele umuntu omnyama afunde manje ukubona inkohliso elethwa abezizwe ayithinge lapha ukuthi athathe iqiniso kaNkulunkulu ophilayo. Ngifisa ukuthi ke sibhekisise ukuthi kulomhlangano wale council esikhuluma ngayo umkhandlu waseNayisiya ila kwavezwa khona ukuthi umuntu omholi ekandleni umuntu omfundisi kumele angaganwa yabona ngoba nje ukubona kungabefundisa abangaganwa kwavela lapha kulomhlangano ke futhi ke kuthe kusuka le council noma lomkhandlu wasuthatha izinsuku ezingcwele zakwaIsrayeli usuzilahla lapho ukuthi ususungula ezinye izinsuku njengokuthi nje iPhasika lokuthiwa iPassover balibulala basebebeka ama-Easter sebethi manje sekuzogujwa manje umkhosi wama-Easter kulenkolo entsha njalo ligama elithi Easter walinjena nje liphuma egameni elithi Ishtar uNkulunkulukazi we-fertility ngamanye amazwi ukunotha noma yini mhlambe ngazuthi ngathi ngesizulu kahle hle ukunotha kwezinto zonke kodwa ukuvunda kwezinto zonke ukuthi umuntu abe nenzalo yila nezizalo zande emasimini kwanda ukudla kwakukhonza isisiphicokazi u-Ishtar kodwa lo Ishtar kahle hle kumele uSemiramis ngoba la ngifisa umlayela akhumbule ukuthi lapha lenkolo eyayikade ivele ikhona eRoma iyona eyayikade ibuso yayiphuma eBhabhiloni yakudala kaNimrod noSemiramis noThammuz. uNimrod wayaziwa njengokuthi uNkulunkulu emhlabeni esaphila njengakafi engowenzalo ezalwa endlini kaHem kulamadodana kaNoah waba namandla emhlabeni wonke wase azwa ukuthi uNkulunkulu wayese uNimrod esezogana unina uSemiramis kwenziwa amanala kanjalo ke kwasuka uSemiramis wayibondodana yakhe ukuthi sikhulile wayeseyigana futhi yona indodana yakhe Dr. Qhakaza yebo ngiyazi ukuthi namhlanje kuningi esesikufundile nami futhi kuningi esengikhuliseke kubona since lokho esiqalile esikhuluma nomlaleli weKhozi FM ngelinye ilanga ngizokubuza kodwa ngicela ukuthi ungangiphenduli manje ngelinye ilanga ngizobuza othi kungenzeka yini ukuthi sisukile kokwethu sathe silandela okungayikona okwethu kodwa ngisho ukuthi ungiphendule manje hayi ngiqithi sibe kumkhusuke leyo khuba ngoba umbuzo omuhle lo sibe kumkhusi ngikunikeza ama-seconds ambalwa ungitshela ukuthi abafisa ukuthi bayiqhubeke ihlabelelo batholwe olunye ulwazi bakhuliseke bafundiseke benza kanjani sesingena endabeni zika 8 o'clock naba umuntu ofuna ukuthi akhulise ngizama ukukhumbula isibongo sakho njalo ngoba ngibabiza ngeyithakazela abantu ukubahlonipha ukhona hayi ukhuba yebo ba siyabonga ukhuba Khuba ngibonga kakhulu ukuthi uthathe isihlalo sika Macingwane njengoba nje engekho namhlanje kwesikhashana ngifisa futhi ukuthi ngibonge igalelo lika Dr. Mahaye ngesonto eledlule kuningi umuntu akufunda khona ekhuluma echaza ngoba umuntu usuke enze research enzulu before azokhuluma la kodwa namhlanje nakhuba ngicela ukuthi sibe sesiqala sesiqhubeka ngoba ufika nje besiphezu komlando wama-Israyeli ngenhloso yokuveza ukuthi uma sithi siyinzalo kaIsrayeli njengoba masifunda ihlabelelo kuyacaca ukuthi uShembu sikhomba lapho uShembu umprofeti so njengamanje nje namhlanje sizobe siqhubeka ke nalo mlando lowo ngoba last time sasigcine sikhulume ngamaRoma ukuthi amaRoma amhlupha kanjani uIsrael futhi la sigcile ezintweni ezayihlupha uIsrael asisho umlando wonke njengoba unjalo ngoba kungashona ilanga namhlanje ke sizobe sesiqala indaba enkulu okuyiyona eyaba nomphumela omubi kakhulu emlandweni wakwaIsrael ngizothoka Juda ngisho ngoba uIsrael wasenyakatho wayesakade athatha ama-Assyrians wathunjwa